Ye esawa ma Poyo Dhopadhola UBC Radio Buteboka ngedo doki kula kodi tene mama ko Adhola. Walwa John Ogwang Etyang paka Kisindelo fod waneno kuom nyuom kosa nyuom rok wuok chakruok Adhola nyora nyutho wini achiel kuom kuondi nyuom kosa nyuom rok to jitimo pecho Adhola bino yudo bedo jonyuol mako mere amakono na mitu ni dok waneni matini akakono me waneno kuom Jaremo meno mere bedo ng'at mokanere godhiang gatonga manyuomi kanende jaduong mapecho otiko kikanga sa pecho moro to ofoyo ni kenyo amacho moro nyathi pere majayach ber wonyuomiye go mako mere gi jaduong dhako duong mapecho no tundo ewe kanori jodhiangi go nyalo chako gi wendiroki gi chiemirok kanyachiel munyo kanende go chieko mwenge terori Jaremo pere kosa luongo to medho gi jo kanyachiel bende jonyalo rego moko to jotingo gweno gi ringo terori go to jodong koro paka wendo gitim man makachiel mamedo genderok gi riwrok bedi achiel meno Jaremo makawoluo kuom jonyuol mako mere etima chweyo gi chungo pecho wuok chakruok Adhola Jaremo bedo ng'at mokanre godhiang gatonga manyuomi mapaka wakwachori ni kanende jaduong mapecho teko kikanga sa pecho moro to ofoyo ni kenyo amacho moro nyathi pere majayach ber wonyuomiye go mako mere gi jaduong gi dhako duong mapecho no tundo ewe kanori jodhiang. Meno bedo dakika mowan ma Poyo Dhopadhola UBC Radio Buteboka kurwawi doko dikin gira poiman uyino kiro wili adeshme kelererin gi jafuonji Onyango Benedict manegi mich mandiko kitabin mamako kuong Adhola paka kitabu milong ni Majanga and Some Historical Facts in Adhola jo Adhola gi tene matimo chweyo gi chungo pecho kodi kitabin man kweth ngerino inyalo gori go sime namba nota biro aboro ariyo pirangwen gaboro pirabungwen gabich piraboro gauchiel kosa Airtel nota biro nota ngwen pirabich gangwen Pirauchiel, Pirario Gabish. The Wash 256. Sing what is that one there? Hey. See how it's mating. See.